Azırkısı limon, ha? 117,5. 117,5 kilogram limon. Talas oblasi. Qo'lga qo'shib turadi. Barakalla. Рост, Жанеке, сразу рост. Рост туда сразу чапаңыздар. Аза чим көрмөрөм. Так, экинчи кочкор. Да, экинчи кочкор. Азыр. Кой колдун алып тур, 125,5. 125,5 экинчиси. Кайсы кайманаты мына? Talasdan kelgan qo'chqor. Rost. Так, биринчиси. Qancha oldu? 117,5. 117,5. 88,5. Talasdan kelgan limonda ham qo'chqor bo'ldi u. Birincisi ketdi. 88,5 limon ketdi. 125,5. 125,5. Talas oblasi. Острый. Острый. Bunlar şibuzelektler bunlar ha? Evet, şibuzелек. Dayar Tursun, Akmataliyev Ruslan. Talas, Giribaş. Akmataliyev Ruslan deydi. İsterdik ki? Klichkasini aytib qo'yinglar. Ko'lg'ara. Ko'lg'ara. Qo'y. Так. 92. 92,5. 5 kilo aramız. 92,5. Osturey 92,5. Qo'y 92,5. Mana Ko'lg'ara. Qayoqning nimasi? Talas. Talasniki. 92,5. Ko'lg'ara degan. 92,5 Talas oblasi. Ko'lg'ara. Ko'lqara. Да, Talas. Көз талас, айтпаса болады. Talas. Familiyangizni ayting. Akmataliyev. Ahmadaliyev. Ruslan. Вес qancha 92 kilogram. Tüste butun. Молочный узлар keldi odan 2-gacha. O'ziga ishongan deganlaringiz. Ko'lg'ara. Ko'lqara. 94. 95 kilo qo'ya. 94 minaka. Ko'lqara. 94. 94. Atujon familiya. G'aybek ulu Timur. Слышно вам, да? G'aybek ulu Timur. Следующий пошел. 87. 87 kilogram. G'aybek Hayvanat ulu ne Timur. hayvanat? 87 Ayza. kilogram. Qayoqdiki? Yandan çevirin. Marun oblasi, Qo'chqor rayoni. 87 kilogram. Ayza 87 kilogram chiqdi. G'aybek ulu Timur. Qo'chqor. Marun oblasi, Qo'chqor rayoni. Karim. O'sha buni kamera tartgan mollarni alsaqdan tartib qo'ychu. Endi to'sib qolgan. Kamera tartgan mollar bir taraf tartqa, beri qo'yib tartqilar. Arqasida qo'noqlar to'sib qolgan. Bu yoqda ishlar ko'rish kerak. Bo'ldi. Ishon etmaydi. 84. 84. Roz. Roz 84. Так, следующий geçti. Hojaniyev Nurdin. Hojaniyev Nurdin kim? Ekibaj. Qayoqqa aytib qo'ysa Hojaniyev Nurdin. Чуйскова. Sig'ata. Hayvanat. Hojaniyev Nurdin. Евро. 100 qada. 34. 134. 134. 134 kilogram. O'ta jam. Olchi avtomobillar. Maşallah. Favorit. Так, бой. 134. 134. Евро. Hayvanatı евро. Roz сейчас будем верить. Evet, butu gitti, butu. Да. Так, два Qo'chqor сейчас второй.
Первый получается евро, да? 93 yarım. 93 93 euro. 93 yarım euro ketdi. Гордый. Горный kirib o'tadi. Familiya qanday? Xo'jalik Nurli ikki qo'chqor. Yes. 110. Vес 110 kilogram. Gorny, ya? 110 kilogram. Hayvanotda gorny. Rus. Qayoqda qiladi bu? Kuyovbasi, sirqa. Hatta kuyov bo'lsin. 110. 110. Gorny. Hayvanotda. Gorniyning bo'yini o'lchashib o'tadi. Yo'q. 93 yarim. Rus 93 yarım. Gorny hayvanot. Gorniy. Isığa tanıq. 93 yarım. Toktomuşov tabıldı. Bir baş. Panfilovka. To'xtamushov aldı. Kuyovbasi, Panfilovka. Hayvanatı Yarım. Nigolas. 121 yarım. 121 yarım kilogram. Hayvanatın nele bunu koy? Panfilovka. Panfilovkadan geldi. Nasıl canlı? Klişka önden. Nigolas. Ligalas. Legolas. Legolas. 121 yarım. 121 yarım. Sorayım kaç et verelim? 121 yarım. 94 yarım. Rus 94. Yarım var mı? 95. Rus 95. Rus 95. Nazır tiş buzalek kozlar demeye geletat. Keyingisi. 121 yarım Legolas. Suyun Aliyev Stalbek. Karabalta. Tundra. Tundra. Legolas usulü de Qayoqqa qaytib qo'ydim? Familiya. Suyun Aliyev. Suyunali Stalbek. Kuyovbasi, Qarabağda. 110 ровно. 110. 110 ровно. kilogram ровно. Tundra. Qayoqda qile? Tundra. Kuyovbasi, Qarabağda. Tarazaga çöt tarazaga tushgandan keyin boyun tartat anan keyin kirgile tarazaga. Kuyruk жақсы екен анау да, Tundra'nın da. Qarabağdanın koçu. Hepsini dayanmayıp durumda familiyasını dayanmış. Toroyev Bakıt Dayartosun. Kaçı? 90 ровно. 90. 90. Hayvanat qanday Qarabağda? Dollar. Tundra. 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 90 kilogram geldi. Keyingisi Toroyev Bakıt. Hayvanatı dollar. Dollar bunuqa hayvanat. 100 kilogram 500 gram. 100 yarım. 100 kilogram 500 gram. 100 yarım kilogram. Dollar degan qo'chqor. Kaç pahalı? Issiqko'l oblasidan kelgan qo'chqor. Dollar hayvanoti hozir qo'yiluvchiyiz.
91 11 santimetr çıktı. Bollar, üstünden gelgen bollar. 90 ne? Следующий фамилия айтып болот. Доронов Жылдызбек, экипаж. Доронов Жылдызбек. Доронов Жылдызбек, экипаж. Рыжик болса керек. Кайман атын эле? Хозяин, келбейсиңер, экипаж. Доронов Жылдызбек мына. Доронов. Доронов Жылдызбек. 86. 86 килограмм весіменен. Айтпайсың, 86 килограмм. Доронов Жылдызбек 86 бirincisi. Доронов Жылдызбек. Бirincisi 86 килограмм. Кайман атын эле бунун? Камыш. 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 86. 86 килограмм, 86 килограмм. Boyun ölçüsü mü? Рост 87. 87 сантиметров рост. İkincisi Doronov, ikinci koşu. Доронов Жылдызбек. Доронов Жылдызбек, экинчи почкор келди. Рыжий. 10 aylıklara bunlar ha? 10 aylık. 86 жарым. 86 жарым. Рыжий. 86 жарым килограмм. Рост. Даяр Турсун айтыңыз. Даяр Турсун, Таштанов Абдыжапар. Жүз бар ғой, я? 130. Bunlar kış buz elektriğe istekti daha. 85. Рыжий. 85 сантиметр. 85 santimetre çıktı bunlar. Doronov, Rıжий, koşu. Kireniz. Таштанов Абдыжапар. Oh, çok koçu ekan. Ayakta. Şarpaydım balası, Karabalta. Таштанов Абдыжапар. 25. 123 жарым. 123 жарым килограмм. 23 yarım kilogram çıktı. Şarpaydım balası. Klitschkası ne bu? 123. Ben? Phantom. Rolls Royce eken ha? Rolls Royce eken. Şarpaydım balası eken. Boyun ölçüsü. Dayardansın Sarşembayev, Canış. Perşembayev Canış değil, dayadansın değil. 9 aylık. Ona? Nakın emek olalım, boyun ölçü olaylı. Kança gitti. Sonunda neydi olsa gerek. 93 жарым. 93 жарым. Phantom 93 yarım. Талас областан. Карабалта келесиз. Karabalta. Фантом. Kaç durum? Sarşembayev, Canış. Kayan kıbıl? Koçkordu. Сарсенбаев Жаныш. Botsman degen. Кайманаты Боцман. 10 aylık Narnı. Koçkordu. Нарын областы. Боцман. 113 жарым. 113 yarım çıktı. 113 жарым килограмм. 9 aylık ha? 113 жарым. Dayardansın 9 aylık koçkor eken. Şadıbekov, Mirvan. Боцман. Нарын областы. Боцман. Az daha dayardan oda kiş buzelik kozular. Даярдансın. Şadıbekov, Mirvan. жарым. 87 жарым. Botsman bile. Tarazığa gelsin Şadıbekov, Mirvan. Bir baş. Ayakta Karabalta dediniz mi? Сокулет, Мирлан, Тюй области, Сокул районы.
Klitchkasi neli? Grozny degan. Hayvanatı Grozny. 107. 107. 107 kilogram. Rostov 7 kilogram. 107 kilogram. Yaxshi ekan. Qancha ay? 11 ay. Quyruqdan joyida bor. Abdilov Ulug'bek dayandansın. Grozny degan. Yarım. 95 yarım. 95 yarım. Qo'ziga yaxshilar 95. Grozny. Kilo bası sokulmuş kiloya. Grozny. Keyingi qayoqdan keldingizlar? Narnov. Abdilov Ulug'bek. Ulug'bek, Narın oblasti. 88. 88 kilogram. Hayvanatı Himalay. Himalaylı. Dayandansın Moldaliyev Aybek. Ayaktan mı oldu Faybek ayak? Kemin rayonu. Moldaliyev Faybek ha? Klitchkasi Frankel. Franklin. Frankel. Seksen 88. Tak, keyingi qayoqdan keldi? Kemine. Klitchkasi neli? Следующий Молдалиев Айбек. Kaça kilogram oldu? 88. 88 kilogram. 88. Boyu he? Boyu 88. Tartıldı. Tatlı. И объявляйте Да, следующий. Молдалиев Айбек. Так, следующий Moldaliyev Aybek. Kemin. Fred. Kemin. Hayvanatı veren. Moldaliyev Aybek. Kilo bastı Kemin. Franklin dedin mi? Frankel. Frankel. 96 jarım. Lot neydi lan? 96 yarım. 96 yarım. 96 jarım. Yaxshi. 96 yarım. 10 ay ha? 10 aylık. Frankel. Frankel. Frankel деген koçun boyunu görüyoruz. Bobikov Manas dayandansın. Halifçik degen hayvanat. To'g'onboy Bayke deyip To'g'ustarodan kelib qolamiz. 84. 84. 84. Bizga qayoqdan keldi? Frankel. Skol. Следующий. Bobikov Manas. Skol oblası. 73. Штафон. Halif çıktı. Hayvanatı Halif çıktı. 72 jarım. 72 yarım kilogram. 72 yarım kilogram chiqdi. Shorshenaliyev dayandansın. Qancha oylik ila? Shorshenaliyev dayan turmuş. Qancha oy? 11. Venera chaqirib tutdi bir Bayke. Avtomobil Bayke chaqirib tovoq olib berdi. Halifçik. Skol oblasından. Yeti geçiyor. 84. 84 santimetre. Halifçik. Shorshenaliyev Yevro degan hayvanatı bilan. Yevro qo'chqor. Shorshenaliyev. Yevro mine.
106. Талас обласы. 106. 106 kilogram. Hayvanatın neler? Euro. Hayvanatı euro. Euro. 106 kilogram. Tigi Arkın'ın familiyasını sorap koymuş. Buyaka жазылып batты. Артыңызда тұрған. Фамилияны айтпай, фамилияны айтсаң. Фамилия. Абдулла Шарипов. Абдулла Шарипов. Абдулла Шарипов, Александровка. Euro. Талас обласы. Kaçın? 86 santimetre. Abdullah Şaripov koşuyor ekan. Qancha ay? Сколько месяцев? 123. 106. 123 бер. Вы меня слушайте, пожалуйста. 106 килограмм. Hayvanatın Талас neler? обласы. Как кличка? Hayvanatı евро. Рост Это центровой. 86. Безымянный почти. А линия какой? Фамилия? Подожди. А, фамилия Турбет жазып қалыптыр. Бешембиев. Линия Линия великолепная, отец его. Великолепный линиясынан келген. Сталбек. Бешембиев, Сталбек. Тура емес жастырып кетті бұл жаққа. Абдулла Шарипов 123. Абдулла Шарипов 123. Центровой. Hayvanat mı? Cüz kaça çıktı? 23. 123 kilogram. 123 kilogram. 23 kilogram boyu. Hayvanatı balış. Центровой. Hayvanatı айтпайсың abi. Çoğu кыргызский знаете. А? Кто говорит? Малыш? Билсеңер, блогерлер айтпаған сөздерді. Пускай хозяин скажет. 91 сантиметр. Центровой. 91 сантиметр. Да, бар мı дағы? Фамилия? Списокта жоқ екен бұл жақта. Батшун? Списокта барсың? Жоқ. Матшум. У вас есть, да, там данные, да? Все, давайте. Hayvanatı sigan eкен, sigan. Тоғыз тұрадан келген Тойғанбай. Байке, келіп қоғыз, езді оны. Екі тіштерді айырдансың. Сыгандын местен көріп тұрғанда. 116 ровно. 116 ровно. 116 килограмм, 116. Цыган. Линия какой линия? Кораблевский линия. Кораблевский линия. Так, рост сейчас будем берем. Молочный зубы бүтті. Екі тіштер даярдансың. Екшілер дәріміз бі? Коридор. 86. Цыган 86 çıktı. Сиган 86 сантиметр, 86 сантиметр. Сиган. Azında iki tişleri dayardan otat. Кораблевский Sizler yüzde линия. körünüzdür tutanlar. Екшілер азын қуатасыңар да. Линиясын тияқ айтсаңар, айтып, өзіңер айтып, қатыңыз айтады. Ояқта қаныздан қуатасыңар, фамилияларын айтып.